no no jai ne yere no or dia sign kola and no dey aso de panyini jai jansa wawu jai aso de panyini yes or dey aso de panyini TV no no who na arrogant bia wo so san crofo no oni we na jai a wo madia wo mo ni wunya yo o mo ni ntwa mu se ja anti eso from panyini wo ye panyini ban wo ye panyini boni aka keep your job dey o be se Miss we penny bonya ka keep Pietro obeshe any kaki sauce oji when that one new TV no Debbie we are penny bonya aka keep Pietro abeshe yes Enye no penny bonny Miss aka keep Pietro obeshe any kaki sauce when you ba na eja wa de what's my ponkola Sudden me hwan kwala no asore penny na me preacher we no be a friend me and I'm baba here me na obadi we mabo amen na ye teaching say we dey obadi adwa ye nti kohwe papa won say mo mra ne de ye so obi ni so but we ni mra say ja when you say ja we read the Bible no at Timothy 1 Timothy chapter 5 verse 8 so obi ansho odon kasa ni pa we nya be ye panyini pe na nya ware yire ware na wo ma Bible say no antimi anhwe wo yire na wo ma the teacher ni fiefo a wo fie tese wo ma say wo de wo no wo yire ntam kra na tete Bible say wo ma de eso hwe what pagidie what a man be see wicked what jankola na go papa no adwane ko yes no ko sile no ko sile behum mi wa bom behum mi wa de bato behum usisi ebechia yes nem ka chero o center board be even man wa sugar one way why sala ngaju away yes ken wen mu TV no and try you so obi ahwe no kasa ni wa wo ma behum nyansa ahwe teacher ni fiefo a tiri akwala wa nkasa wo na awo no what pagidie Bible say gidie na wo so wo mu no aso na ko ni jai wa pagidie wo nka gidie fo wo ye ni pa bonini Bible say wo ye ni pa bonini eso obi a wo si obi kura wanyi niye eso mo tira so de nyese so mo mpanyifo no mo go no akomo magu baabi ba de mpandi ase amra amen omia promane ma amen o we minister no wan go ntwa wo ma aja magu baabi oni we awaja police ni wo ko bia wo ba wo so on hwe o menchiri kwan hwe o menchiri kwan be bia be ko bia regions our ba baby bi okọ campaign ya ade o hwa wo ma apoma poma now I later ba unim so ba retire u ba fie na file to ba yare da ho no na o po bi aka wo yes afi okopi na o chance so from preaching and come back come no ma hwa na nam so preach say ho ba o be say be ka kuma Bible say e ma un peni ni anya wo de e na un peni ni anya wo de so yes better we DSP we ASP and you what Jesus we wie ya no e be pem e alphabet oh yes okay sir Abapem ufri ya na be do say na sa abapem moi abasa that is the best esa be fie alphabet sample what you say figures alphabets oba de fani san kan wo mi adwene nu tie de Bible no kan e who can to so a ase ben ka say what say e your mind na fa nyan so the boss chef for them and na some can say how we dey na say chef for there so o ka se Yankopon po chef for there sini ani okuma for there opanyini a o de adwuma bia no Yankopon enye di Mpanindie no o hwe keke o wani mo nyam na be ma adwuma na pagya tumpon man nkrofo bi aka sa mo tew so a no ma sori mo tew so no ma sori seni mo nyam no tie was Yankopon po chef for there ani okuma for there o pese wo waji wani asi tie obetie no ana ko wasi bebre tie hwe o setie sna for the bo o setie we eye chen affordable na so ye chene dwene mi sra ya so ye edimo twedi ampo ya we no o si aso ye chen dwene ni sra ye na atuate na oti Yankopon asem so atua eti se atron commission o ti se obi a waka asem anya den amem na so odin wo yi eti se amumuyo eni ahoni so esa se wa po awrade asem di onu so ba po every wahini so me ko commercial break aba ye kwaba
Hallelujah, hallelujah. Amen. Everybody was what they are doing. Yes. And a topic can say, Emma Mpanindie Enye Wode Nsene when Munyam. Yes. Don't we, Papa? That's what I would. Eh, to me, I would know. Who grow Pebeji Winsome to the book of Proverbs, chapter 22, verses number 1. Abonkasa. Verse 22. Mebusam. Verse number 1. Trade no back. Osi dimpa. Osi the bad. Dimpa. Dimpa. Dimpa necessary wo yi. Dimpa necessary unya ubeye penyi pe. Dimpa necessary wo yi. Prese obeje dimpa. Sini ahunya de pi. Sin so be pra ahunya de. Na ni munyam. Prio sin. Dimpa. Yes. Dimpa ni bo mo anu amani abrese obe sustain dimpa no. Yeah. Wo dimpa bi beje onsamo. Twawiye papa. O ma otrimu ye wo dese wo mpanini a. Wo dimpa bi beje onsam. Yes. Di babo. Wasi na ni munyam. Wasi na ni munyam no. Yes, dwitani sika. Yes, dwitani sika. Ate. Body and Valentine count. Amen. No me adwene num. Amen. It bomodi to get the book of Ecclesiastes chapter 7 verses number 21. Osenkafo 721. Bible ngasa. Asenso. Asenso. Emfa wakuma nsi nsamo a. Emfo kuma di wo pedimpa. Eye emfo kuma nsi nsamo a. Wo kan nyina so. Emfo kan nyina so. Na wanti se wakuare do me. Wanya pe ufobe wa no be kese bo se fenkrobia start do me. Na sa do me na bia no mo do me wa chie no. Ebi no bi kese na no bi kese nsem bi kese bi emfa kwa am. Yeah. No, sansam no. Penny due mante. We are your boy cry. Penny due mante. You be all about. That be. Be vigilant. You want to know. When you now also Bible was in your name. What's it? Emfa wakuma nsi nsamo wo kan nyina so. Some be come and there will be dibatem no be am say. Shall we? Wanti se wakuare do me. Say yes what yo. Neti kakrem to aso. Na wakuma ni mpre bebre a. Ebia won so bere bi atwam no. Wakuma ni mpre bebre a won so wakuma so ni mpre bebi a won so bie wa no ka sem ye dai. Etie binum. Bible kasa o. To grow be 10 against you. Oh yes. You're very careful. Yes. You're very careful. Yes. Come be na fa so be wura Mpanindie ni mo be adwuma na wo no. Esa o check wo ye pa. Yes. Who can say oh? Satam na ye student no. Then I can. And then they were we school. And I said the brain dia be ka wonsa. And the same thing I also wo and will be kawasam. And the bad sa na Bible say dey budue si waso. Sisi waso. Nsem na nkofo kan bi. Bible kasa chiro. Some ntie Bible kasa chiro. 721 no. Osenkafo. Mfa wakuma nsi nsamo wo kan nyina so. Some nkofo bi kafa wo say we ye me be ya no. Na wanti se wakware do me. Wo te se nkofo bi ka bi tiawa. Ye di na de bompa so ba de nya wadom. Na betimi aye de omo akoma ye den epepe. E de ama wo mo. Yes. Na ye wadi so be kansa dia obetufun. Onso wakuma ni mpre onso do me. Titaw. I was a wonso e bia tamana ye student no. Na wo membe nya said di bla no. Yeah. Na wonso die wa no. To me ebinum. E kansem bi. Yes. Into the be jajo. Yes. Babu kasa. Yes. Hallelujah. Amen. Azamre mai. Tiae. Minister. Tiae. Yes. Bank manager. Tiae. Yes. Nanse manager oba ye tiae. Other for tiae. Yes. Obia nyini dia me preacher se kai twa me. Na me kuro. Yes. Simple. Unso twa me wo kuro. We na wo kuro no so na pa manager so. Enu hanu. Aje chi wo kuro so. Oba de man tiase. Amen. Enko amugu adwuma mu. I can the book to down and back 17, Proverbs 17. Verse 17. Baba Bonegasa. The part of verse number 28. What's why? O Jimmy Fum. Also, Jimmy Fum. Omyana no. So can I no tumwa? Yepuno nyansa for. Yepuno nyansa for. Ephesians 6. Verse 5. Verse number 5. What's in Colossians 3 verse 22. Enkwa. What's in Kwa? What's in Kwa? Boys. I'm working. Obi a word me BM. Boys ni bisu kasa unim so baba ye panyi da che boys kasa unim no bie wa na kasa bie na you bie wa na hwo ye na baba ye panyi da che bi tie mo fa so ne ahopopo mo so mo fa so ne ahopopo enti mo na mfa mo wura no phones wanim nim panyi fatam dabi enso phones wanim o kasa nim diem yes kasa nim diem na panyi betie ni nyansam o kasa nim diem panyi betie ni nyansam yes
Tiababo. Mfa so nya opopo. Mfa so nya opopo. Enti hu na famu ra no asam. Na mti ye mpanyimfo o mo hwe ye so de bi. Emfiri mu akomam. Emfiri wakomam. Se de mo ye ma Kristo no. Se de wo ye ma Kristo no. Enye ni susum. Enye ni susum. Se wona wo so ni pani. Nkrofo bi won mo beso mo so ni pa bi ani o mo di panyimfo bi achi. Mo so Kristo. Anti ka ye mo anka panyine. Boys na yo mo ni nyina anka suro wom. Ade ase na wona abie wanu ti bi kan bi chewo se bere wanu o mo no do wo. To we na ma ye mfi wo manu yeah. Odan ne ho apɛ no abu nani akire obi ti bi ti obi na so woni ma meka kire oba de man di asem na onfa ne senka wo mi adwire nim tie wo kan to aso a ɔse binka sɛ enye ni susum o enye ni susum kofo bi di mpanyifo bi achi ade ni susum na di sam mpanyifo na sɛ wona wo so ni pani aso mo so ni pani so me so panyin nani ade nye panyin ade na panyin me se ohini bi na ɔno ɔtena dwa so no so ni mpanyifo awe okay ensuo mu na no de mpanyifo ni pie kwa bontene no page ni just ensuo na mu na sei anamu wi o se o da na mu na o bible say mu nyina matuma de so yes matuma de so in the morning mu nyina matuma de so me wo wi me ya de bone tuntimi nkada ensuo be na mu na ye jira so say ensuo be na mu na nya wiem na ni agina no o mta na ni wiem na ni agina no o sa na me si ensuo mu na ana mu nyina mu si ensuo obi antimi anka nkyena na ensuo bi emu na ai matum nyina dia so ahini betimu a na ohini ti asam na obi so hunu se na ohini ya de bia nko yi onu so beti ya dai aka na so betie bi ene kabo ma mamu otimi gina ni afa aman yo ye bom ya ye dai ya yo man ye mbom nguo man ana ba bu se sho hu ye yes na ebi mu dia ni so osom ene yo ene di wachi na mo nya no say we are minister you very careful yeah I was out Chris no ni obi wo ni ya furu no di wachi ene adu asani Mpanindie no di nam man bi sa ye ni kita gaji ye be hu sesi a odi tuba be so se tietia so do be die nti wo hia sa ma mi ya yini ma me sa ma mi we wo odi wachi a sa ma mi we asana ni monyam yes mama ni Mpanindie ya de da amana ni monyam oh mami ni yeah ni go ini we be ndisi no are oh ba dia we ni Mpanindie ya ne da che na ni monyam mami ya ni Mpanindie ya da che na ni monyam oh yeah oh hallelujah amen yeah hey Colossians chapter 3 verse number 22 enkwa mutie mu honam fam awuradom asam ma bu we die wa na ekwatie no mutie mu ade nyina mu obadi hu yemobo amen obadi hu yemobo amen omanti asiemro amen hu yemobo amen omwayo amen onye yo amen ye Proverbs 16:25 yes verse 16 16:25 no ase benga say ase die yo what's o kwan bi etene oni pani so ase kwan bi wa etene oni pani so ye yo wa kwan ye ni yo dey o wa kwan ye kan 26 na me radio 26 no 26 bi to ase adwuma yoni ose adwuma yoni okom ye adwuma ema no kom ye adwuma ma no ese na no apiapia ebi se obi wo no mu a onya tenetene a otimi tuna mo si ye bekom we onyi tenetene fo nti was when you so on sepanyini yes obi anya Mpanindie bi pa but on sepanyini oh o mani bra sepanyini dabi on sepanyini dabi ene bi ni o ba de hu yemobo amen on fanti asem amen no mi adwini nim amen me se ema wo Mpanindie enya wo den sen wani monyam eni monyam ni very important and na bebu ho akonta no ene be chese wo betre konwa we su pen una wo kotra minister una nya sa misua position we una wo ko wura
and I'm also not side way by you. Sending Monyam very important. About the when Fathers and Count. Proverbs 29, verse 12. Verse 12. It openia. It will be a peninia. Otia atrosam. Otia atrosam. Wasum fonya aponia fo. Wasum fonya better than aponia fo. Psalm 78 verse 72. Okay. Openia otia atrosam no. 78. We are no high. Verse 72 no. We don't carry any of them in front of you. What's openia? Openia. Otia atrosam no. Na sum fonya aponia fo. Beji. Tomanya won say patro. To bia ba so load o ma load. Oba bia ba no kra load. Cause oba say papa o call nchen. Ba nya bibia nka nche na. Onye ni papa won ni so. To ba na fabricating no dey ba. Yes me. I saw fabricating assembly. No dey bro. O steady ehunu. Na ko ye no bi ba he fa some ko no me person some wo me ni mu hanu. Fe me dream me won fe na this ansem we be disturb me hanu. Nya na unti ni si we no area was not o sa any yam plan ye hwe kwa beba so ye be yes adio ye tie sani pa ko no won say sa na apede na de bi o be load di abere wo false information body ya when fanise o mi adwene no tie ba bo na me Psalm 78 verse 72 o se mi nga sen o se obeye ni wakoma e wo mudi yesu o ma ho kwan ma ne so onyusu a obeye ni wakoma e wo mudi yesu no a kire kwan afa so se oba o de ni nsam nimde ye onyakopɔ de ne nsa we mu nimde ye e be kire kwan du ba bia chibje nkopɔ me sro mi ya o ma bra bom me sro kire me kwan ya me mfa so emfa wonim de epima na pem no asiro nyankopɔ so meboa wo sa position ya dia ma wi o hwe creator na ho odin enye wa bi so betutu nsamfo debi oba de mie proma na amen ma panini ne nya wo dansini wani munyam debi but also odipa bi osuo nyankopɔ the book of Psalm 25 verse 12 wodi pa bia osuo rade no osuo nyankopɔ no obekire kwanya onfa so ne kwanya wo mfa so obema ne kra atra papam bema ne kra atra den papam na sefo nya asase atena so na nasefo nyina yeden enya asase atena so asase pa atena so na awurade yi ne tirim asam bo be yi ne tirim asam akire wona osuro no mo dia omom hu na pamu edi abom Mpanindie no ho bra yes abos we dia panyin we bra yi oboidie wuti yankopon sa yeden ewom but the book of Proverbs 31 verse 19 Proverbs 31 verse 9 verse 9 yanko I can say verse 9 bie wano du ene onyakopon se minka se minche ko bie wano buatentreni ne buatentreni ne di mobroni ni ohia ni asem awo Mpanindie yes entia mobroni dabi entia mobroni dabi ehnya no dabi obi Mpanindie wanya ni sika wanya o family enti wo no ba fadum kese o family you very 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 wise yes we dua kese nyankopon na ayew sa du tan kese no o se amansan ba nyinwunu wo ase entrantram nkrofo na manyini chewo eno no yemfa mmobra dabi unima meka chewo obadi empanise nka amen tia obi dunia kuma timi gbagbagbagbagbagbagba wo de odi wo ha no obadi wo yemobo uni right so be this answer fono dabi obadi empanise nka amen to adie bo nua no ni chi apai wa unua dinawu panyi bi timi di ni Mpanindie a wa di ejire na say onim sanam nipa bi so na aboafo bi aka no ho aun team bi egu because of prayers bi a mpanyimfo bi antimi ankipu on yie etiama prayers ne ko on wewu se fedi ani monyama sai wo ma Mpanindie ya wo de coach oba de wo yemabo on vanti asiamra wo mi adwene num amen yes the book of Ephesians yanko Ephesians can Colossians 3:21 Colossians chapter 3 and what Ephesians 6:9 yanko verse 21 ejanum I say ejanum munyi mumma abufuo ejanum nso wango ni obeye panyini a ejanum munya niam be hye mo mabufuo na wona kuma entu niam bi wajanum timi ye niam provoking kwa oye genti ama Mpanindie eja wo ye na ye wo de kye wadi monyam ejenti eja wo be ye nti wa ma ejadie na ma ye aye wo de kye wadi monyam kasala minko
Me pato Ephesians chapter 6 verse 9. Verse 9. Awuranum. Managers, directors. Mpanindie no aye wo de chan wani monyam make say obi just what adwuma no da no e change atabom just oba ma adwuma obeyo one for to ancha no oboa adwuma no nya nyo agi just adwuma mo nyina odi adwuma na da no jatabom pesa kra dodo dia odi adwuma na da no jatabom awuranum Monye yene so ema monye we so much workers no momra atiatia ni bi dos dodo wo dia wa tie quotation yi momra atiatia se efise munim say wone mo ara so ewra ni mo ya adwuma no e wo soro aba na enipa ni mo hwe biara eni mo hwe bi wo nwuma bi ni aba mu ni nyama bebre ni pa ni mo hwe ba bi bebre ni mo na dos dodo me di mama we me famo adosu dodo bebi echen ube probia ni pali kwa na nkasa ka de wo so mfama no na daachi bi ono be yo buafo da bi yes was the power na bi timesesa yes Ephesians 6:4 Ephesians chapter 6 verse number 4 ejanum munyi mo mana bufuo nhyamo mabufuo munye wom enye be munye wom ewo gradim kasa kire eni nyansa kire mu me brother ya be yay anka mo quotations beba but the topic ni say hwena wo Mpanindie anya wo de ansini wani mo nyam oboga ye hwena mana anya wo de sini wani mo nyam obi boga ye fi abroche ba no wadane wakunkon aye boga krokokoko but krokro ama boga ye ya wo de che wani mo nyam Upensa dodo, upensa too much. Ugu Mpanindie neni mwase. Yes. Ugu Mpanindie neni mwase. Oba ni mfanti asemra. Amen. Mede manu besi. Yes. Asam na ba wonchai. Bo. E Mpanindie ben. Ege bebia wo bia ya Mpanindie. Yes. Petija. O Mpanindie tingwala from say. From madam. Yes. Remes. Mpanindie organizer pompetai Mpanindie no yes then out uti saying then out we minister ani akanya dia obi biara nhwe no yie etia no ukan bible na ukan lamentations ye januma ye bone ye jabe no mo lamentation e kan o se ye januma ye bone nso oni wo ye jabe 5 verse 7 ye januma ye bone lamentation 5 so ye januma ye bone woni ho nso wo mini ho ye ne ye so mamumu yo wo se wo bi ye refer janum bi tu be ye jaben na wo be ye ube jade na ato ube jeni monyam bi ana be jato nya kasa wunti ai oba de vane sanka amen ye jaduma ye boni na so woni ho ye ne yeso mamumu yo oba de wo yemabo amen andi ma be ye teachers about the gdie yes o man na de timu no enu anko wo bo ma animu a ye wadwuma bi o ye na adwuma bi oni kwa so o ye yes enu o ma ye tim ye adwuma ni nyina de ama uju Chinese ni o ye de ye bi Lebanese na de ye ni Ghana mo China mo aye mo fe ti Ghana ska fo bi ntimi nyiye mo ese ukọ ma Solomon sa no ye no me be preach about jadie cause nyama na mo ye Ghana ni bi ntimi nko bie company bi ma na nsini obi ma nso ba Ghana for de ye nyuma kese nyina anya wo tutu kokọ ha na obiri tutu kokọ o jai China ni tutu kokọ o ka gogo de e mo bi hu se wo adwuma wo pem ha we yedura wo yemnu we aman we citizens we your man aman o man ni man dia yesi konko no musisi konko mo kisa babo nkama se bo oba de man dia se be emra omia dwiri ni ye asemi dika hina beka waro enyo biaro wara Omei, hallelujah. Jumai dio, yeah. Hina beye, yalo, enyo biaro wara abba. Oba de biye promani ma. Omi adwiri num. Ena ne wadomre. Na ne nkwaje da. Asam na ba wonjai. Sabu betimi afram ya twetwem komo. Frase here. 055 well, frefe no TV set no da 2686
055-955-2686. 0507-690000. Matthew chapter 24, verses number 45. Yes. Tito 1:7. They feel me. Matthew chapter 24, 45. verse 45. Enkwapane Nkwabone. Na han kura ne nkwa no kwafo a. When you say die hwe mu asabe obi oti bi hwan pa no ye panyin no kwafo. Eno badwemba. Once no ye badwemba. Ne wurade na sina somfo so. O momaduane ebresem. Panyin be ya. So ye na sade o ne kwaso. Ene inshani akwa waware onya wasade se okuno. Waware onya wasade se wo yere tie babo. Ene inshani akwa ne wurade ba obehunu se oyo sa ni se oye na sade se wo panyini ne kura me se wo se ne ko ka cha wo ne se obmene didi o nyina so yes oba de nhyira yen no hu ye mobo hello pa cha wo di ni bia wo kasa free hello yes sir pa cha opanyi mensa chairman wow. Suppose I say okay there phobia who obia de wo phobia who me say apostle me call me yana me call hospital me go doctor mama ko test no so no 40 dia bati me ko get no massage no me do me boko wana kase rem pi if it me ko inside na pia me ko ya uyambazu no small girl you. Me take on you now. Amani Mpanindie de chele ni wanya. Okay, see na on train me WhatsApp for me phone so will be friend me. Oh, Apostle, Eddie. Say, Madam for be probably me yegumo because ye yeguma or night because I was teaching we. Na me say Apostle see we room from manu. You bet you chill also Jawa Sam. Didn't you Kazan? This man here is not a Kailo. Oh, just as a Kalubu, who catch it out, also Jawa Sam. What is your Amen. Young guys. I know you're not in the way. Go school. Go school be the teaching. Now they're teaching what if you are able to if you are able. What can the book of Isaiah? Also, you run consider Isaiah chapter 47. Me part of verse 7. Okay, so me consider. I'm one for you, my show. I'm supposed to make it. Never see we face you. Na kai we be a man penny na ka krebi na nurse penny. When you nurse penny, agree now we share the kakani penny be obi baba shawasi. Obi be secure advice from you. Obi baba secure bibi from you. And then I'm why penny kake. Eti buadie. Yes. And man ninya wo dan chain wani mo nyam kai we ye ate ma police soldier e ma ninya wo dan siri wani mo nyam asofo dia wodie na ma ninya wo dan siri wani mo nyam wate o ma ni ye desi wani mo nyam obedi nsamfo di nkwase asam wawu nkwase awom yesi nkwase esi ma professor nkwase sun tie alo pacho ni be aka free Apostle Okuniye Asempanini I pay the nobody ya one lay ya. What they are win shroud. Amen. Win shroud your funa or do bad at so. Am I in now so fast so? Some and penny for the big do more ya. Reading another near La Paz. Not the regional minister. Memo be a na phobia baby oyam aburo kra ka obi obi ti bitam obi aburo no awi agu goje no oyam ima ya ma yosemo ha ba no aka wase no na menyama boni ma search fi zo me ka bibia kire om kra om tie apostle kai nya waso ni du ha problem so ha boni ko so pa am ka se fi pankese king pankese Kenya also you apostle kelebo ya pa mo ye ba bi ma mema mpanyimfo aba apostle ya te mate ya mi shira pa ti de na mi preaching who preaching pe ama say there
Without them crying, no man, no preaching. I'm intimate. Without them, the book of Proverbs chapter 30 verses number 2 to 3. Proverbs chapter 13. Hey, verse number 2. Answer Papa Mensah's OKOH hospital. Can you go? What's it? Onipa enum abaso. Onipa wenum abaso. Ena odi nipa. Ena obi di hu se we nipa papa na we nipa bone. Na de enkontopofo kra epe. Eni musuo. Do okra na no. Do okra na no. Ohwe ne kra so. Na de otre na num no. Na obi na num kansa mfo no. So ne pani nya oseye. Onya oseye. Edi wo be se pani bi won mo mpesa ade no. Tunya ya penu akasa mbo yetia we se fe na yonge obedu mpempesu ne fe oniama start ijigu ne fe disappointment abe replace oniama papa wo life oba de mo bonti mo hwem yi alo pacho ni be akasa free. Hello papa me be me kasa free Capital Health mitie wadaruma papa nyami shrao amen onye wo kese akuma so bisade a wo hwehwe ewa sempa kan mu Awurade mfa no mu amen me dase papa letio ache kakla na migusu ya ntie me ni mi kun kasa se de be ya betimi ni nyina aba wasole ni bi amen papa ni awo kampo no bi wo ha ye nti bi aka so de fitie mo fra ye nti bi kura mpo da papa nya mi shira wase on shira so my mama mi shira wonyo kese na de yakoso owiase ewe di 47 na matimi akire ye kwampa na ya faso how about you yamabo hello pacho di be akasa free biamani Mpanindie ne da ma veni ma ne poto hello pacho di be akasa free no I will tell you say to myself yes sir I'm going to say what you are saying. It's about you as if we know. But you are very kind of show for your career. Amen. Now, before my billion, now, often I'm out for flat. Not just we did the attempt or we did the attempt or sorry, because of some, sorry, because of some awful for no, in my I said, if you laugh at you. I pay you for this. Who the papa for a pet? No one, I don't start you, ma. Amen. Amen. When you have a trap, I have a body. Everybody here, Robo. Well, no, what you're doing. No, feel free to bring a game. Come on, yes, it be one mass. I'm not big cat. And I know, I'm a Benjamin there. See, when you're no Benjano, and when you're free, depending on the but the voices of the people is the voice of. Hello, Patrick, maybe I got free. No, we didn't attend the Simo, make us free, I must know. It's your Wadaruma. If I saw Namisha Mojimo Pamoye, Namisha Mopa on Yamaki. Nam you be my observer, Nama Timupa, in fact, Papa, I am more preaching a dear, a tofoma. I give you the idea of be an Advin Moon law, and 1 year not be so better. Yeah, I can now share us on party so living our service about the assembly. I join them. I guess Ramos and Cambina as a review. Yet Mahamaya is the one. Oh, yeah, baby, my own body, I do my man penny for Abba. Aye, my body, I wish I be brave. Yeah, Sabri, Santimampon. My Bienukua. Yeah, so far, Pia, why didn't shall be brave? Major sentence, no more names, Nabano. Why the admirer preparing the name said, nobody wins now. But he said, dear, no more pass up. Aye, Santi Mampon. Yeah, why the win shall be brave. I don't patch maybe I got free. I was a very frank, but I said, I have a with you. I mean, son is my power about for me. I'm more. That's it. That's my show. The two preaching our best as a balcony. I'm a master son of the one of the blue. Amen. When you had the pass, I'm a little bit more. I'm a
Some be as well you are here. A pound will free up to Mr. You will be as a bit to have a wine as well there. Many bedroom. About the admire power, if a bay for side. But I ask out as people. And I'm saying, Bay. And may I think it? And your body admire power after a while. I think that shall be. Hello, but you didn't be a free. Apostle Okunye. Asem pa nini. Oh, another me kache. Never be on a rough road. Na wo penny be na penny no. So ko kan obi ho asem kyerɛ ne tɛ. Ka wie ya ho setena se. So am ya ko fle nipa na wo kan ne ho asem no. Aba oba wo se he. Ba fri wo asem ase ne kan nyina. Na ondie. Enti se yentro na wo twa. Ntimi ntwa wo anim. Afi wo hu se wo ka de wo ka biem. Enti ho na no. Se yentro na abetwa ya no aka cho se bosome ne ko wie ya Josika ebi wo kra bosome ne nso ye odo bosome sika be ma na wako. Wow. Nobody awasi. No so ya no so anya botre kakra because enyi ni bi wa ya enyi mi wa de kokobo babum. Topic no emu wa ya pokoko. Enyi wo mpe kokobo. Da bia. Straight. Mpe kokobo. Hello Pacho di me be aka free. Hello Pacho da ya frame saya no ka free sama boy. Miti asema boy for nyina. Leave me awasa for. Yo Pacho ya frame fire be ka free sama boy. Fire miti o. Yo da nyame shira bebre. And then the first time am dey nyawo. Wow. Papa ma puwa chira kwanya. Papa ma chiwa ma fuluwa to say. And my issue na the American se papa. Eradi emfawo esie na taba kesnasi. The bosio ne nunu ani ne bosio antongu so. Sanka oman panifo ne obeya adwea. Anka oman ni sika ne yemfe de von skwanza. Adagye. Na kwaje sebe. Kwaje sebe no. Emma akra yira. Bi binye wo ma benyo wa be sa ana minister bi ba sa. Position ka krebi kutami ba en net topic no. Apijam ya group baby. Wow. Meshe Mpanindie ni ye. Very good. Na emwe ni ya mesaka. Kilo emwa. Very good. On count ho. No show so. Wade me wasi. Uri hu ni mo nkan ho. Mati. Yam. Ele wasi. Wade nsha bebre. Wade nsha bebre. Asabia wura. Oso mfa. Obi be fa. No anya na nimu nyam. Anya akonta pabu. Awani Mpanindie ho. Ude oso mu Mpanindie. Do the when you are John Penny for say a buy anti Penny baby fee be muma, a bemo be of fear, but no matter party. Hey! Verse 18, verse 15. You move for Akuma, move for Akuma, Enye dear, Enyansa for us, Enyansa for us, a immediately penny immediately quamun somewhere. Yes. Obi nim white deals. Oh, Mati, finger corner. Mesh me mammy Mpanindie nyame de sene mani munyam e bo me mani munyam no obai oba de nchira amen anyo akoma so ade ma amen hello Pacho di me be aka so free so me ka so ka so a ichi aka so afo nyina ade da bia manchiwa meta Jua brada ni yang wada de ile ni chini papa. Papa wangu sisi maungu kani ya wata nanankia. Sisi mina mauma maniki wa sasi so ete nsema uka. Me kese ni baby ameka kusi ni baby ameka kusi. Sisi pale amekwa ni se. Ube kultiviki. Ni udu tambaya ubo zulu tawatu ni kulumu kete krati. Ezo kwani mapasa. Sisi me wa pot bikwa me pesa me kota afatu. Na ni kwet kanu wo mesam. Na da ubu tamba na dia spola ma dia tso. Akwa ade ya ko ya ko nya sori ni bi ku. Papa. Asori ya nya du kete kata. No one time. If you say that we mu
winning so much. Winning so much. Winning so much. Aqua could do that. My bed, I'll go to Daddy. Body in shroud, no, you're also on your Akuma idea, mouth. You made your body, baby. Hello, Pacho, maybe I got free. Mentunka, you were Daruma. No, our TV set, no, Wadaruma. Not here for phones, why? Without Miss Slow. Hello? Casano from Mentunga, you. I'm a patriotic. Metunga, very Metunga. Ah, okay. I'm the seven, meet you, Gaza. All I Gaza. I'm sure, why are dear? My show about the idea, I'm sure. I'm a percent, me or Sassibu or Chumata to me, Peseka. Or better, so do my name, thinking faster than me. Enye. Chumata to me. Okay, body adma. Prepare. It's me. Aye. Massive. Body and yours, man. When you are my idea, man. Hello, Pacho, maybe I got free. Mentunka, you are Dharma. Hello, Mammy Gaza. Good evening. Good evening. Would you know where I got free? I'm within the dynamic Casafi Casape. Casape. Dynamic you. I'm in Sham. I know my church and my same palm on the brain. I mean, that's him. Nobody has it. If that's me from the team last year. I'm a team, and I'm a friend. I'm in Yamo. That's friend. I analyze a jam. Amen. 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 Uncle, so no, yours, why? One can also show almost so. Only the penny be Guinness car, yes. Guinness need she go from Moya do be papa. Oh, yeah. Eh? Nanwa si famu got ana. Where you Guinness car na she famu noa. Oh, about the way mabo. Oh. And oh, it's one. Oh, about the way mabo. I didn't say I'm in the grass. What's 1 minute 20 be keke? No, we wouldn't grow for ya just check come and grow for it. Well, but Buracha said, "No, got to you." Wait, any limit. What a blessing, man. Oh! Wait, what's your opinion? Hello, Patroni, maybe I can say free. Patroni, Papa. Did you so Adaruma? Upon Patroni Casafi, the kind of the green station. Did you Adaruma? Ah, Papa, what is your pan? I mean, what is your that could see some fat trauma upon the community. Oh! Please, we need to talk about the drink. Now, the mountain, fast mountain, let me tell you, where mountain. I'm telling you, if you are the corn big. Amen. 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 Nobody man must go so. No more self-control. Amen. 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 Oh, I will move. Amen.
and Uncle Fofu said, Gobshe. Yeah. Was what the next some say idea. A semi quaddy punning chain. Some no. And it's two. A free nipedium. We want no use one more here, one body dog. Uncle we Uncle Foko mentioned Joshua Mano. I have some about when Cherum was speaking to Akuma Punechi a day. Boom. Okay, the book of law was it? Nasam, Matthew 8, verse 16. Was Edwin Minute? What one on what how one so bright Nazreni Yashua? What did Nasam to the word of God? No matter a phone no more. A big change be a bit deliver a bit breaky to me up and be our life. What Nasam? So for the no, need you know about room. Need any good to him. Need any good to him. Yes. One fine yakwan chebia mawa. Next what poor bue no. About the advance over into a same ma. Hello, Pacho did be a free. Kakana Enye. Katupe. Hello. Pacho me katupe as a matter for you. Kiti wadauma. Me do I say me one person was supposed to say some time of the day. So me maybe be a young to be good. Not be more hard to be a politician. I say be sad. Could be also anybody money at the preaching as a pa the queen. That I'm the family so I'm a bona. Quite some no need play. It's your bounty and the Soriana. I'm a beer band. I'm about the second way. The start here. Young crook be antenna. Baby, I'll be all prepared. Say about who be Biarano. No, I may have swatting. And somebody can start in Shia. You was a safony be the kind and son. As I say, oh, bar, as all could baby share. When he be the kind, I am ambassador or one son. I had a drone. He was so listed. They started in see free hand, echo. Young fan to that. They say, and go for a time for that doors. No, so far, no, far where she out. No man wins no bambono. One got one more who be a. Now do any two of you so our jam one gaza. What home quatching? You know, Yansan and I'm why. Nobody had my being said, dear man. Hello, Patrodi, maybe I can free. Hello, Casafri Sunya. Cheers, Sunya, Fonia, Livia, Sunya, and Patamina. You. Yes, you are listening. Meet you at Aroma. Apostle, there was a memory, no same part of my. Maybe I meet you. Now, the boy about Sophia, you are your case. More if I was body and more body and in Doba Mizia. Apostle, when you that I'm saying now, say, machine or motion. Yeah. Secret never more motion and say. Mpanindie, Bilum, Eddie, Gamoka Garasi, or machine or Modia. Only could see assembly of a sapofa. Little or motion. Okay. I never say because of one I come more no more. I said you wouldn't do that. Only could see assembly of a sapofa. Intuition is the anaka. I didn't say a penny, the ending from Brown. Penny, the ending from Mobra. Now, when you number the Babra. Musawa can say to assume dear, Nancy no crazy young penny. When you go upon Suma saw no, also won't come a gag him. I didn't deny near with the no. Baby. I don't know, make every say, Rose Rice neck about port and demolish cana, set up a new befa. As Cavetta, I see and found come again. There be. Oh, as Cavetta, the comparative. There be. I make a no. As all my agony a bound soon when he bounds say, oh, my Mpanindie with the pet. What's any Munyamano? If your capability are weak, your bad behavior will expose you.
Body man has him. Amen. On my dream, and also. Amen. Hello, but you didn't be a casa free. Young woman on the wine, and yes, I've had it. Hello? Hello? Tito 1-7. Impending Fuya, almost your mind, see. There's your movie, so do na queen. Hama, what there? Shira monim fee, any abrabomuni, nyansa, nanso. If you dear Coso, I say, Impenia sound, Nansono, it's robot dear or me hair. Oh my Ghana, man, find to my pamphra. A bay ye, Ghana bay ye. Ye quit few films soon, Buswima, ye penny for and a elbow few, and a junkies are doson, Sabi, Gentra, Abrabois, my be bo, any drug abuse, and semi Coso, a film penny for, titrini janum. A janum no. Now 25 years when you yan a door swandy that then a coso, yan a say a mine, or call Obroni my ma, or no dear, obe for Bicrana Enye Cassia, obeding car brofo, what homo accommodemo, what consider mine or mine develop we know. Now, fee or Yanawaga Drake cracker, no dear, we develop on my name, dear. Yes, say you. Yes, say from ma, yes, say and sassy. Wouldn't him say apostle, America, Asher, Muncroft say, or Mubagana, Momunum Ghana and Sue, or Mudi, and Sue, great Gary Crana, Momun soon being common, or Mupay, and no can be pictured, say, yes, you know, I say, Yatnahua, Momas anyway, Tino. Man penny no beer and tears or more officer by day, Duman or Moko Galamsey site or Munya 500 city de Cosrono, a scale more doing to Munuma by no his romo, and yet Sikan Quania Brabo. A Brabo etching Sikayan fire into young kind who say an animal and say gun and shoe and says I say and say in me I acquire and Pisca Yanya Babetua, may and say no. Oba de Nshamuna. Oba David near Michel for Korea. Baba Shalom. Yahweh Shalom. Yahweh Shalom. Yahweh Shalom. Yahweh Shalom. Hello, Patroni, maybe I can say free. Apostle. Yes, sir. Oba de Elohim Yahweh Nshiram. Amen. Chair Pastor Mensa. And Olivia 7 days Sabbath assembly for you we are suffering nala. Amen. And ya boafo ne de so bomo nkwaje sem oti de de lori togu. And the topic of what the small one de sem me Mpanindie. Enye de Nsene yenimunyam. Apostle. Topic here the bai. Atenasi din na Mpanindie bi wo ho mo nisi 2 minutes nisi yinya ameni nyama oba de Elohim ya Wode mani ntumi mba isi bi do opa Adibo wona say ameni nyama oba de Elohim ya Wode ma mankre no papa o shem Mpanindie o Mpanindie mu da wunti adaw wo ntama no okunko wo pege ni seyira sensa no sir abekada akoko wo funtakre sali exercise sali training no and then menu ke se papa so fro bi kwampo na wa asomara ka chene de ombla no magino nto insu kwampo menu papa ya de so bebie na no kwampo aka papa topic e ba ye hu alkaso topic ko so kasa because topic ko no ade to wono ade boto sante no a lebe man squad we na park no acheche amobia wenye bi very good you need your dance there man you dey nya one way preacher about to baby I mean that no originator no apostle na so for pombi wa Ghana ha papa eni minimu kro no so enso Mpanindie efe ni nti na mofo ina mpotumi di na atam and then
Oboni di kwampala abofo bi tu kwampala wa atwe. Ana me nan kase no nsɛm na no nsɛm nti. The same thing that the Mpanindie biala. Ma me da no betre wasu hie Yesu no odi mate. Abi da ma me ti de ne mantem another baby o won ko fubu. Enso na me da nsamfo obeka ni nti. Mpanindie no nye nsa de kan nsamfo. Ndo me manim nyim no kura no kwampa eso ate. Apostle ba de lo ni ya we nchira. How Genesis 4:6 Obi susabre. Oh, many munyami. Kaminyani biomua. Kamisabi nyani biomua. Kamehwesu ye. Mpanindie ni ye medama ne. Ashiri ni ye mebi. Read the Bible. Genesis 4:6. No. What's the radical church can say? Said the NSA. I didn't know what for. I didn't know what for me. Said they preach say. I didn't know what money. I didn't know we are Munazu Bedu TV. So we in a year. We in a year. I can't even read. Now 1 year. 1 year. When you put up on. And then when you munyamne aje unsami. Bola. Shalom. Mpanindie. Sizu kakra ene ko ya broche yoyom boys a omu who do here na who ja bobo. Age na di ja bobo no. Obi ewo mu di bo. Yes, Uma Mpanindie na ede ma obo Mpanindie no obedi ye na ye wo dasi wani monyam. Na bro. Unam crap. Unam ha we no tro no tai na no bi ba na no bi keka nsem bi na bi kasew na bi kawe ebi na wo obebre na wo obebre sa ne me nyina eseye ni monyam nante montombo papa to bo ma me to bo position be di nsam a enne mo chiri be bi kra eseye ni monyam efu tele gadai tete de wo obi Obadi ewu yemobo. Amen. Say ejom na obi ama no so ojom. Obi ejom hima. Body hima ojom. Ije body rough. Ije body ntos hima. Ije ntos rough. Ontos. Kenya se wanka. Na mesizi. Eno maje. Eni ese ejom hima ba se samami we nyama ko. Task force. Mpanindie we mu ekura wo no wamani ye we desi wani monyam kasade owuro bi fie lati wo ko check meter kedi awo kire ye makama anyo da o odi awodi na di wura ho no ena mo bibie ne kama so Jesu no Fesi but yes abaye. Obi na dia abaye chesi obi na grani. Obadi ewu yemobo. Amen. Ese wa check wa bo misi oduma bia wo ye bia yo panyini. Dibre bia wo bia wo ye panyini wo so. E ma say dibre na nya wo Nsene wani monyam. Obadi ewu mobo. Na akatua wo de ma wo. Bebu wa konta. Nipa na Mpanindie su ya Wode nti utietia omanim utietia wonso utietia womo doctor bia mo bia gu sankonya da je ko hwe no a ko nwu rashin ntamu a ko nwu ni nyina mu nsibitras Mpanindie bia mo de ti mu semani mo nyam ya katua nti nobody na meso etu o manefo etu obiafo se obia hwe ne ho yie na wa mani Mpanindie anye ne de ansen na ni monyam. Hello? Mpanindie ande chere ni monyam. Yes, Rastafari, Apostle Kwadima. She know him, you want to after 5 years. I wouldn't go to if you can put me down. None. But church of the Kankalela, not the top of Ghana. William will I King Apostle OKOH AGYEMANG. Me say, Ja.
Rastafari. Papa Shalom. Baba Janaya is Santa the eye of Ethiopia, Kruma Be Kalmawe, Atela, Aimana Pio, From the children with me out more and working camp for Pastor Chief Pastor Mesa, from me out, the bingy man himself. Hey, Papa. Now, Afro man, only must 12 1 for there. Now, me and Michelle, you know, me clan or Masum them no. Is your couple who you also here? Put your hands together for Jesus Christ. Hey, I'm Sophie. When the Papa, what's up now? Ubia ni who the womb. Made it. Me am correction. Very good. Ubia ni the womb. Blanchas in the womb. One yan correction ye. Usande kumubia. Yes. Okumubia. Na me say. The whole baby na mala me ho ache mami ya me ho hwe yi. Na me kosofo ho. Bakushia chenche obama mkabibi kakra. Me koya. Me nkobutu water na nim kokasam ni papati o me kokasam kire no. Obe me hia di na mami. Why papa na ti wo? Or the post asofo di post no. Di ato ne ho. Ama me kokasam kire ni papa. Miss me mi hia kap mi hia kakra me di adidi. Okay na me da me okra ko fie. Na kokahwe anche ni papa. Ina ya ahomaso ana ahantan. Ahaba asofo. Yenya munai. Muntas mundi wo mo. Yes. Nam de mas papa mama nkama sem last one. Hwe. Eunde. Asofo ye. What's wo mo ye ho nto ye ye mo wo ho nto. Na se mi fu bia. Me fan dropping. But ko be bia me ko. Kudu mi charge na. Krache mi ye sofo. Amje mi ye odan. Sofo ndo mi ye odan. Mi ye meduma na afa mi. Ni me besi. Famis kama mi. Krache. Ebe pesko. Asofo de ye ka wo ye on demu. Se mi ye o member. We go mi ho ko famis kadi. Or the sofo no to no. Papa lu himi on shama on mi yodima. Tumwana mumamu. Bazeni ya shoma zendi. Shalom. Hello, Bachodi na ya kasebre. Yes. Papa ubeni Iva ba ko ba ye nshira ni pasa cheni pasa mensa. Asama wokan. Esi asem zu pepepe. No asenka me audio ntam. Enso di esie obi mpanyidie ni nuamu nti. Obi na no aka che ni nua se baby ode ni befa bia ode ni befa. Oh papa we are dynamic preacher mpa. Obade de wayi wa mawiase ye brem. Na sama meka ne se umpanyidie mpo na watimi abia wanu aka che wunu ase baby ade ni befa bia ade ni befa. Papa de ene shire nipa mpa. Nipa nka na koma nto ne yam na areto e wo ba de nsem papa oba anwumre oba de nhira oba Eva mewra wanwumre asem ya be su preaching yin so pepe asem ni si ye ni be wana wampo wow ba na mintimi mfre nso asem no oba de nhira papa amen we ye dynamic picture okunie asem panini oba de we nhira bebre no hwe also no nyu akoma so ade ma na the book of Proverbs osi nuaba eni nyina so no na oniaba bi wo no mu a wuntimi mfa wo mpani nie na wo no wuntimi mfa nkeka nsem bi o Proverbs 26 kanyango verse number 2 aba said apetu preaching said apetu prayer den echiri no na actually frankatachi etuo no frankatachi den etuo no ono so tukọ paduane die no sa na nuaba hunu erimam nuaba hunu what quotation me go to here no be come na panyin no okọ bodia no di kwasia di bi pain yes wonu kwaso ba bi wa no abadia we hu ni mamobo my bella student fi sa bro betimi o kitu bi ensa
Obi a betimi support nkwaje semu a. Me na ma no. E na gu mi di na ase no. 0242327172 02072113337 e na gu mi di na ase no. Kitu bi enswa. Box na me bank bi atok blocks a shamensa. Say messing come Mexico nko pe broni bi na mi mmiri mu nyi sika medi in Ghana. Now can okra nya boafo. Nya boafo da na nso so no enye wait na message sama no da. Da bia. Me yama famu de mako. Yes. Me ma famu de mako. Oba dia we nshira. Amen. No nshira metie fo nya boafo abi ni bia o mo boa yen. Ama yeti be betra. Na etimidi nsempane that way surely be our suffer. We are suffering nyina. Amen. No nyo bi akoma so ade ma no. Last one. Yes, me kazefi akoma dan. Kazefi fa. Bo adwuma. Na test akoma dan. Amma wura ma no ne die ni mo ama me. Biti lockdown ni na papa metie wusa besinne. Metie wa ma. Chese. Obi me bone kura ono ni se bone aye na me ya me bie ma no se mbakasa wa se me de okwa di me di pa ocho na ma se ni na kamanu wow cause de bia ura me dem papa wa na da miti na me shirawo pastor che pastor mensa na me kam ho mo bo adwuma omma mo yokoduro ho asem na no de ho na asem no kura de ese me hu se mi nyini Gusu a me in Zono, Asemi a pem Mpanindie no, me ya kusini sen. Me ya kusi consem, and Sanumu, and not a more ni. Very good. What you are saying, I mean, shout dinner. Yeah. Let it be our fans and pano, and show a kuma mumma. Amen. Nenda, some to me bomb recording, Papa Nenda, Mose. Makase nipa mwa makuma atomi cause my friend feel lockdown by no eduma me na lockdown me DJ lockdown be na mentimi anya dan anko adwuma dim yenye yi no akwakobo yi itimi ba fi na mbete wasam no papa ibi e kura no DJ adwuma eni mu nsam ni emu atopa 20 papa mentimi nko bi makafi eze wo eze waduma kasa je dance nim say na papa mesrewa ade ba kwa mde tu anim ze mehia subo bo masumanyini yemfa menu nsuo mu da papa mpacho fa menu nsuo tugidia na mo tugidia na mo mpe nya bo wasu ye feri be ga jo se be janza me gidi se ye dabi nya ya kan obre ye ko basu oba de uye mo bo amen you know we tell me if you don't fear Almighty God Yahweh, you'll be exposed. Oh yes. Shuman boni be ready. But there's some number we pass mensa. Papa, assembly dia son papa na wana meka obodi e wi shira ibiri mai. Oro fa sempa na ba wonchen kwagisem twabu abubu ano se yiram. Asempa no aba bomodi na so dwumadi mu penifo so du food ya pa na piano tikito bi nso asede ye papa okwa ajimo kan de bia no mwe bi opeso de boa nkwagisem na abini abibia enye bi libre wu no ha faboa wo hwe screen so a ni di na gu ase no apostle okwa ajimai Philemon okwa ajimai number ni 0242 32 71 72 0242 32 7172 and as 0207211337 numbers be work screen so numbers me nu share so mo bi opeso de boa say mobile money say e be a bank transfers or whatever but modia say obeboa na nkwagisem abrinia bibia no entwangu e work screen so follow nkwagisem e all social handles. We are live on TikTok. We are live on TikTok. TikTok no Apostle Okon Ajiman 7. Apostle Okon Ajiman boom. Apostle Okon Ajiman 7. Na say ubenyana live TikTok. Facebook so Apostle Okon Ajiman na yekoswa ebo de say Facebook. A man for clean accounts ahodo in the name of Apostle Okon Ajiman. And na dey bi so aye hunu yi. So for be ye preaching. Preaching na oye no. Caption no or the picture to nche. No ni picture da nche.
eti aya na say jama so ka me wasem do kreke pere say odi ko tie na asem ojira me kon no de hwe kurom ya we emmoamo yebesiu ye ka chero ntum emmoamo munya ye moye no emmoamo besiu ha besiu atuwo na je say mbetimi oji obi kwa wa hwe kurom bitimi ko fa bi friends me won we bi kitikitiki don da ko hye to baabi no de wodi adi ni nkoma nti obi so pese oye no tie se bia o ka me wasem a obekonnam ehye to ketua bi no no sa okon agima no ontwen no be hunu keke no anu awie eso di aye caption beto wonom etu di kotie ni nsam na nti no ama wutie nsam ni kwa wie ye de mo ye na moa mo na nye ni menya na mo ye beboa mo amoa mo munyai wow enti no wo Facebook wa misro share so emaye eye Apostle Okon Agyeman tiniu Apostle Okon Agyeman the same account obi so a create yeni account bi a edi Apostle Okon Agyeman's ministry there be yeni account bi atisa sa account no scammers bi na wono mo a create na yensame so mu men die kire na wankwanko jiwani so endie kire obetro nyama bebre tintinte ena yesi ye ma kwankire tini de bia ye papa kwanwa pichi a o wati se wa ma kwankire da oda bi tino enye Facebook na ye ba ma kwankire ti share suma no bi anni wawu amfa mayen follow ye our YouTube subscribe wa won subscribe YouTube no subscribe tom subscribe the benefit the program nya ba pe when your notification come on subscribe YouTube no and also Apostle Okon Agyeman yeah Twitter no Apostles House come on no wa follow yin obodi inshallah nyo kese inform asafi ye won krobata pi e wo wiase afa na nyina ukọ amanoni ye wo branches bebre wo amanoni etu wo hwe program ye wo amanoni a wo de account bia wo bia wo de fa WhatsApp number we 0244 183399 0244183399 for WhatsApp eba we amanoni for amanoni 0244183399 and that screen as ha for WhatsApp efa ho yemfa enka ebi account ya wono mo group ho kama na wonso ni abom asom kama obaga na hanso ni amama ho do so a e wo person libia wasafo ehwibomu a sasafo ni bi ni ba bia wo a bomodina se obefre yen na ye twitwi nkomo na fa on si wo se ambassador ema oboade asem ma oboade mfa osuma asafo no bi pie krom ho ne be nhira de ma woni wasefo so what you say tino bomodin na boa afen so no libia wa asafo misro bebre ye wo ensor ni bi wo no mo a wo be ko na omudi apostle bana abo ho enso nye libia we muntie ni ye tingrofo em grazi o Neso enye libi ya wasafo ubekọ no si ena ye ni omo a ye ni apostle ye ni omo a ye baako debi ti esremu hwe na obi entwa wendi esro bebre obo ade nhira no nye okese emfama ye dwumadie yi we a company individual businesses wo dwedie bi a wo pese obo hu dawuru a misro fa brankwaje sam dwumadie yi so na wonya nsampo na wo de age kunyansa na odi because dwumadie ko tese baby ene nam no se tie nie ti bomodin na fa odwane bra na mbo hu dawru emfa emma 0244 609545 bit nya fresh number no na edwadi nsem bia no ye twetwe ho enkomo obodi nhira na onye okese papa lebi ya wo nhira maye ye do obodi ya wase pasamensa asa che obodi ya wo nhira mo lebi ya wasofo nyina ni mo desne mu Dickens me companion for any youth ne sabasku fo nyina bari we nhira mu nyina onye obi akoma so ade ma no no na we maboafo a wo so masene abribiara emiti bank ajesam so no badi hu mobo o mama yu wa mu nsada bibia mo de nsabe wura bia no o mama munya tinka bi ensi bibi so na mo tibi fami mo brand tibi fam bi support mu kwajesam ya we nhira aboafo nyina ne atiefo nyina amen ya we nhira mo sabre asempana bewiye mena meni 0242327172 once jedie bi koso utie ba be kan wasam yes jile ba
we be all you be aba eboa ka engine maka mpusi rough unye ska ko toka ne bo adene yeah kan engine brake pe aboka papa yes obo engine no ban body adum a nya pompe reti adwet no ohunu de ekọ enya duro era ka so bi kwatro do bi ano we ye de wode bo afidie ho ban fidie biara body e winchira mo na omwae ne nsi yi e baba na omba be chirechire no mahwe na obi biara nsa be kabil odi abo afidie ho ban sanse ne ka e fe na fidie no hyen no ne bo ayejen esanso ye ka didi ka esanso ye ka ti ugbo ho ban a na chema wo a ye e we nhyira mebre amen bye bye abofrawi die wo ye nti mede ne kwa akoma apostle oko agyeman no ayende omo na sunu onfa ni wura nyamesum mu nyasa heaven pa de okobia na chesa so abofo agyebrai living Yahweh yen